Bai, nik uste gure partetik partidu ona, ez? Egixe da, korner baten eta beste erdiraketa baten eurek bi gol itxuko ezela, eta azken arte burrukaren egon bihar zeule, baina nik uste taldi gaur partidu hona indabela, bere gauzakin, baina momentu oro oso ondo konpetitzen, olako partidu gauki hauz, eta askotan beste aldera erori dit, gaur berdinketa honekin, basigurtasuna helburu lortute eta danok oso posik. Bai, batez be, ez gaurku, ez? Nik uste dute urte guztien ziar talde oso kompetitiboa ditzegarile, 40 partidutik ez da egite partidu eta erdi bakarrik izen da talde bat, igual pixkate animoa jatute, edo ez da honen kompetitu ondo, eta hori talde hain gazti eukitxe, nik uste ez du meritu dela, ez? Gaztik partidu oro holan konpetitzen, batzutan irabazten, beste batzutan galtzen, baina momentu oro burrukan eta partidutan egoten, eta nik uste alde hortatik behintzet oso posi gauzela, seguru, eta nok dauzela gauzak hobetzeko, bai neuk eta bai estafak, bai jokalarisek, baina nik uste orokorren hartute oso balantze hona dela. Bai, basakigun partidu oso zaila izango zala, azkenean beraie bai hor gurekin hor behian zeuden, eta azkenengo aurreko urtean bezala, azkenengo minutuan danin golakin, kriston emozioa bai. Bai, azkenean basakigune balon parau gaur importantia izango zala, beraien golare bai hola etorria, eta bai gustora lehenengo gola horten, hasi que bai, posik. Bai, azkenean aurreko azteko garaipen ere bai oso garrantzitsua izan zen, baina bai, hemen matematikoa izan arte jarraitxun behar, eta bai oso posik, oso garran bai. Sí, nos había tocado enfrentar a un rival que estaba parecido en la tabla como nosotros. Sabíamos que teníamos la oportunidad de quedarnos aquí la temporada que viene y así ha sido, hemos querido hasta el final y lo hemos conseguido. Sí, estaba insistiendo el entrenador en que había mucho espacio en mi banda y para que buscase yo uno para uno y yo me la llevé y sabía que eso tenía que acabar por el área y la puse y entró. Sí, lo que te he dicho, este equipo ha creído hasta el final y sea el partido que sea o las circunstancias, ya hemos demostrado durante toda la temporada que tenemos nuestros momentos también.